fie whaafiloa i le mai mai o le tātou puleanga. Ia me se fui o le tātou tunu. E soonga mai nei o le tātou ko kalame. Ia peo na iei le whaadinga Maria. Manisi lawa o whaadinga. Peo na la tala atu le fionga ia Patele Ioane Ono. Le tāua foi o le whaadinga tātou tina pa ia e Guadalupe. Patalo foi lau fionga Patele ni foi tai au. O se fua. Patalo. Ie. Ia foi o engineer kako TV ko mana. Maloa se fua langi ma. Le ai fa mun ya inga ka ko Ekalesia inga o mo ka ma pa ia pa ke. Ia pia de fa mo ngi le ai. Ko mum waka ka ma kilo le alu ma ka o watkan. Ai. Ko le ala ngai o inga fai, ala ngala, ala me ka ngo ia isko ingo ko peleo. Ia fa ftai le tu o ia se si ola o tai ia le tato Ekalesia lo fion patet. Ia. O la ta o sa o i ta po kalame in the tail. Pe ona ia le ultala Maria o le Our Lady of Guadalupe. Ia, o ia la o fion mai. Te sa no ia. Ile amakanga mai o le whaadinga le ua pe pa kele o kanga kai i pe ona ia. Nga Guadalupe a le ngoa Guadalupe lai lo ka. Ai le o lo la le background mo le ia ai. Tu langa i le tele o isi me le la sa no e la fio. E le uma la so ne. Kai ngoma. Kai kele me. Ia foi kasi valu ko lima kasi ia la va ferang. Yang foi whaadinga ni. Ia la va ferang ka ko e whamakala kasi lima ko kasi se o lua fe lo lima ni oka o fie sen kusi ya mela nga ia to do justice ile me ka o por fato tu ile ka kle ko pe vale ko pe la winga ngai mea ni fo yasu ma fa wa ko ia fa dinga ia ile va yaso mo le si va yaso ke umi ele fa dinga le awale ka makaloi ia lo fio ia salo e fa fo malta tu preanga ma se foi le se ma la ke po ma le au restaurant venga venga to pe de tu to tino e se ta tu preanga se kasinge ko fato fala inga tama po mai ko mai ki vi ko e fala u fato tu Katoliko se kasila le va no ka ko o faso ka ko fato tu a ko foi pengo fala mo engis ia o penga ka ko so ko a ro ngalo ia pe a ro ki a maria e ko ka o ka ia ke me e fo ko fata wa ia la wa o e po ka me nei a ro le sa ma ka le fio ma Patele la fai na wa yes ia la ma ko fa o ko ni wa yes on ta tu la le la ka moi a multa Maria Our Lady of Guadalupe ia ole o tapi ka na mai lo visa ia le lai so ole foi singa sai dinga ia e sai dia kwa o ke le fa dinga okay ke le fa dinga Maria ke le fa dinga Maria na ko kisifia ia o Lourdes o Fatima o Meticore o ka se mau fa but sia sa ka ko sia si fa dinga ia Our Lady of Guadalupe ya ai o mama mo ka ko Latin America fa ali ya Our Lady of Guadalupe la also known as the Virgin por tau po Guadalupe a fa lo ka ko pe tau po Samoa ka te fe mi kai ho nga fa la long ia le foi tu Latin America ya la o te mai tai o Maria fa adi e fa me fa le ya so o ke mi nga fa adi te sema le so iva se yo le sulua ya iva se full su kasi sulua fa le fa inga Maria so oa ya onga o kuya inga wa ka ka fa adi o Juan Diego
O Juan, ia ka ko sa mo ngi, o Ioane, o po John, John, Juan, Diego, po Ioane, ili fa sa mo, ia John, fa petania, so rin wala nga. Nung sa faali la, iaso ye ko, iaso iwa si o las fululua, 4 apparitions. Ia man faali nga kasi, ilonga angkol, le ingoya Juan Bernardino, le angkol nga, o Juan Diego, ia, malalta, ia, na faali ngai Mexico, outskirts of Mexico City. Ia se, misalnya oke mau fawai ile lalovaya ma. Pi ngai mangu ye mo hills, ele makes a mountain or a hill of Tepeyac, ngai Mexico City, Tepeyac Hill. Dia nga faali, pamay nga kare o Juan Diego, it's a very humble man. Lima sepuluh orang ya, lima orang ni fikong kau sang. Ya, faali mari, a very humble, simple peasant. Mereka kau faku anga. Ia ma ia engaka. Fanga iko kapisi manga. Fanga ia nga fakau kasila ko ainga. Wa maliulon to lua. Ia. Ape mana ngaka. Ia maka ia la ke mira le. Ye yo le merkala anga ko imo meu funga o lokua ale Mexico le Mesiale tribe le ka Aztec ya kamaya ye sala ko kumfa ya la ka ko ye ho ke ko le la bela ya pe ya o ke mira le o foi fa dinga le o le wo metal le i Mexico ya Mesiala i Aztec ya la o le alula ai fo ya a Juan Diego mas kamalo ya ai lunga le hio Yalu misa malu kapike le fa ya una kapike wo fi ai e malo fa le anga ya pole ala le malu ru ka ya o le ale susur ka ya e ka malo ngale le monga ngai hio nga e alu ki falo la ngai lalo ngai ai fa ya fa ya onga malu misa malu le misa alislas roku oi ai a foi a famei o kudunga le hiola le tapaya kumbo le le wa la misa oi ava ko uia e sana fa lo mo a me mo meu pengi o que se ma ngai le musika la vai pese pengi leo ngi angel lai o surrounding ngai e wo ku nge mo pe wo esela nga me pe ala haia ele manga o inga ia na ku ana ele am kilo ila fesa wai de o fesa wai musika e va me sa wa mai ile environment la male foothill ia kilo ko ila me pe olai pe se mai la ia o sa nga fa mai ile miala nga o makulang fa mo anga ko ngali the sound of music, they are also beautiful music. Ui, aya ka mai role. Ya kola, le lama. Ya la ku mai rola ya tala le. Ya kala le o Maria. Ya le ku mai fa pe Maria, fa ali pe Maria. Ya le fa mai mo wa. Fa mai mo mawa Juan Diego. Wa aya le skinge. Au le. Ifa pe lo mo la ngako. Que fefe ui sei ko se wa ko pie so e o le ho ye ko ske ya ngala vai ui ya ngala pe o mera no ni ya que lo fe mai le a fo le e tala ale a Maria ya e ko so ku le me nga fe mai a kala ya Maria le ka o pe ka fa ka wai il fa dinga mai roma il tala le a Maria no fa ali ya Juan Diego fa mai ya de la ko fa pe ka ngia ko ka fa sa mo afuna. So Juan Diego was on his way to mass over passing Tepeyac Hills, and he heard beautiful singing all around the foot of the hill and shaking.
E kera wanga vai kulola, the most beautiful woman he ever saw in his life. Lalau kan ngomai ai. Famai. One Diego, know for sure, my dearest and youngest son, that I am the perfect ever holy Virgin Mary, mother of the great God of truth, who gives us life, the inventor and creator of people, the owner and Lord of what is around us and what is touching us and every close to us, the owner and Lord of the sky, the owner of the earth. I want very much that they build my sacred little house here, in which I will show him or him there. I will show him God, I will exalt God and make God manifest. I will give him to the people in all my personal love, in my compassionate gaze, in my help, in my salvation, because I am truly your compassionate mother, yours and all the people who live together in this land, the land La Leo or Mexico, this land, and all the other people of different ancestries, those who love me, those who cry to me, those who seek me, those who trust in me, because there I will listen to their weeping, their sadness, to remedy, to cleanse and nurse all their different troubles, their miseries, their sufferings. And she says to him, I want you to go to tell the bishop in the city of Mexico everything that you have seen, have heard, and marveled at. And then Juan Diego set off on his mission. Ke le whamukalanga peona sa ungo hoi ia kako ki ngā pa ia kamare? Kamare. Oka. Melanga kawa ia upui i quote there. Very words that come out of the mouth of Mary. Yeah, le whamayai o the Virgin Mary, I am the mother of the great God of truth, who gives life, creator of all. I le wha le ka umai fo I le o whiong whatele. Le kele o mere vesi ele ngaka against me le ropo. Rea ka umai I Maria o io o le tina. O Maria le usa ngoa ia I koe. Le usa ngoa ia I wa o le tina o le atua sufua. Wa o le tina o le atua le fofuanga. Fa ia mea uma. Ia so le lai. E lale o langa kota le sa kota le wanga kala ia fa ia lo lola ia le o wanti e ko fa ia nga fo Alu ka ule pupo alu ka ule pupo ia ai pe ia masa ngai wako e ka ule pupo ai okay ngia me le pupo o mai au ko pisare ngo alu fa so fe au mai ya e ke ko le siaso ko ya lu ya skama le mea le fa iyo ya alu ko ai ko fa ani mai ma wi mai wan fe kini so ko ya fa lu ya la ko fa mai wa ko so le fa si alu la fa finga nga fa ina ma se proof ma se me fa ma ngi ai ma sa armenek sawi okay sa error fa pero ya halus kam fa kulule ile ya mari ni sia sunga soe fa kulunga mari ya wanti ma yo ke la kwa ma ye po pe wa singa si me fa roya singa fa ronga wonga le fa roya sa armele e kwa le kat ko ngoya ya sa ho inem finga epico po marca que foi fa ko nga foi ko nga kapis ala ya fa Maria ya okay o lo la kaya nga usumela ia me nga o lo le solong fa e ko usu lo ko inga on me nga ira le io me ale ya ira si la ku me ya o ira le Tepeyac Hill in Mexico sight and vision
the sites of the vision and apparition of Our Lady of Guadalupe to Wantieko, ya ma Penatino. So o ila le fa le Maria le ku mai fa ku sa Maria, but o me ia fa pupu mungi ya ai o ila ko fo le long fa. Ya ngala ku ro me ia Maria vai. So wari lunga ole lunga ku ole ya fo e coming fo la ale ye. Ale lo ku ma lo fama. O pepe o manga au na ke mire le iwa se fulu io ko maluru nga o me la o me kisimas ai o maluru le me se me ola ko la isa io ya o ele se me ola maluru pe mo me nga ma ya ma sa ai ko ya ngalo le o nga sta ya fa ko ku fa lango pe kala le lo ku le Maria alu o kau ku o ka fe langu wa i mo langu la ai mo nga mai sila au ele ni la au mai o Mexico o la au mai o Spain mai sia kong o la le wo o la mai ka o tie ke dingi ale wo la u mai ele ka kong o la ngi la o le malu ale ko o la mala o ngi la au o Mexico mai sia kong fa makai ise mangale e ka umai ai e le ngo ka kai i e ka un fa ko ko ai il fa dingale ya hola le ka ko uma le wo me ka ko fa dingale ya so lo fa dinga mar so fa dinga Maria mo tanga to e ka fa ka ngi ran ka le fa mangianga mo ko ko ele nge o fe Mexico ma kanga ka uma o sia tunu so universal apparition of Maria so ngana sa lo kama ro fukianga me ela me ka o tilma pise ako fainga ruenga ya fu ye kanga ro skama ro Wantieko foi langa tilma me pise ako ka de sila mai ia ke fa penga e mo mai la au ngale le ngon la cactus i o era i Mexico e fai ki ngai mai ia e pe vengo ka ko po mo mai fala mo me fa penga la au na ia mo le wilo e mo mai ia nga ka tilma nga pi e soi ia pi pu ia ave me ya nga lo le ri ha mo anga fala ku mai ya la kulole alu lo fa ya Maria lo mai alu le ave de ponga fa ali po fa yo le o me nga o fa ma nga ya yo la ku asi kama lo ma me nga le pi poka skanga mele ale lo fa o me o fa ya a fo le nga le lo ia le official po mai ke fa mai eu que mai ko ma ke fei lo mai po o me ngo so ma mai e tinale nga ya ka linga si ko si so po o fo ya la ya winga ho yo ka ko e fa umi ya ngo fo ang mai nga sa lo le po o mo ngang ko ya sa lo sa wali mai ya bok lo mo wanti mai ro ma lo ya o ke ila ka ma lo mai o Wantieko ia angala ko ku du mole po mai ia fa mau yanga le mole mau ia o me sa finga le finga la ki po ia mai chama cha ia fa dia cha bang ke e ro mai ko ulu ko la ro ia ka ia o ko ulu la ro fo la are mai le o pe o su ia ka le fa la pokora le se ka ko ku la ye vai le fa la pokora le mena le me o su ye ka le pisi ulo ko na le o su ya ko le fa ku so le email se ki na pa se singa su nga kin o fa fo la kang ko ulu la au ya ko se mai pi ale ko ulu ko fu la
Ai mau ile image. Le image la le ka image of Our Lady of Guadalupe. Le ala wala wo me ke mi le ka ke. Because it's a miraculous image. If you are lenga ka kia. Ya ele ka ke yo ola ya ile. Au ile ginga sa siska po kana. Ya le pe nga fa. Ya. Ai fa mai la ole image la le. Ole image ole original. Me ale ling fa ali mai Maria le sa ile image le. Nanga iska ko wo fa la ko painting. O kusia ka le image kusia ele ke ko kusa. Ele mo ale. Ele mo Malesi me kusia la ko. Ya, ngaka ke as a paint. As a painting. Al image the original image. Pia la yola. Emo me ku. Yola. Ya si kawa kwe o funga Maria. Funga Maria salai ngake Silvia Maria he can see she can see ngake kongo funga. Okay. Particular people. Ia male me ya la ke sisia ko angelu la lalo. Significant ya angelu la kango lesi vai ngole la eyo Maria ya la kango lesi ngwa epe ko ru e ko inga ofu tina pa ia ole mele ole ngala e le pupu ya mala ile pe la ngale ko ko ya e fo le ngole sila e ko ko pam kala ngole ole ngala pe u ngai it's like ole lo sila ko ile ofu le pe me makamai pi ngai ing fiku all over ya ko so heaven heaven kama ngala le fa winga the earth Usala angel. La pila angel heaven, earth. And my four Maya Maria pe suka ingol heaven and earth Maria. So but we will go to the theological aspect of the image of Maria. Yeah. So la wo le po ya. La wo le po ya fa pengalo le nga fa wo lola ele ngauska ya le po fa a very simple menga makan me simple ya si sila pula ya kale but my this is the old Basilica of Guadalupe the old there ya wa ko manga ya kuso rungo le hiyo le rungo le hiyo le kan ko makai wa ya no minga la en fa le Maria le wo pio dai lola le mere ya alanga la le mere ma ile me mo buas kama ya como chepo yo ya how le ko sanga ya ko rebuild ya la we ile me ke le ya le sia kangan me ko ya ling kama i fale ya se wa ai ya al me fola le keming ya la ka ole new Basilica and Marian Shrine for Our Lady of Guadalupe, Mexico City. Awen me ko la ko mai ko ku. Ya na alo ko pil mai kala mai. Asia fa mai di ka yo fi o pe mai ka. Le ngo ka le. Na wa ni yo ka. Ngo fa ha mani square Ma me le pe ko wa ko ya ima. O Vatican. The square Vatican no. You can see como ifale la I falsa ko ngai ko la background. Nga ya que va development sala gig ya lo que ya le was solo me fobia o qua fa que ya seri o qua que ya o ngole que lo que fai mai ya so ya lawan ya me ya so o le la kasiva fiku ngole complete ngole kasiva fiku 1976 la il fa fobia ya la wo fi ni causa a ko la kiki o fai o fa kwat fa solo mai fa la o ke kele se dan manga yo ka ele ka le pe lo me kwai na ka ko kwai lo ni ka le pe fa fa le history fa fa tal fa sol pittore ka le si wa ka ko fo inga ko da raftul bon io ko da lo fa sa kwai
Ya vai me akamai. Ku mau ale memory le. Ko kai. Ya, ya vai la se au le layer fale le vai akule o ka. Yo. Mo square No sku. Inga fa ko kere mo ka fa kum dia. Oh no. Ya vai. Pero la fia kisi masi la kola kisi masi. Kumala. Mai foi le langi o ka se beautiful. Lama kua sila aina dia. Wa fe mi kai ka ko. O ngi ka. I wa de se ngu ke de ngure. This o Mexico, Ekalesia Mexico. Makalo Mexico is a big area. Langala o I me ku por me o le vanga o le tribe o le Aztec. Le era le fa ali Maria particularly ka ni. Ya ke lang fa ali Maria o ulanga vo yao. Pengo ka o ni o le fasio kinga o ka mai ki mako fa ngawe e mo mo le ka langa le ko Maria le ko yo e su fe nga lo le tu o nge ika le ko fasio kingi se avela ko fa se wa ya ta o nge se ska proclame se ka e va I di le ka le image ka le o Maria le fa ali mai she is a pregnant woman. Okay. Olaya mama fa la o carry ya se kaki kilo ese skemi la no mingo ole Maria mai mai Yesu what the focus umole ole de Guadalupe. It's not just Mary alone, no, o Yesu al senta o Yesu al senta me vola se kaki kilo ya kala le image le e wa me uri le pe ka mai me fuspa ya e masanga nga we ka ya tina o ya kulia o Aztec o Mexico pe carry tina e fuspa nga pe e fai e saputa ile la wala sala se me va pena ya ke le theological underpinning o le akale male ya le nga ka for scripture kuspa ia ngai penga ka o paket ele focus ke e mo ia le focus ya Maria or le o ta wave e Maria o Yesu e Maria le o alu fa le ia o Maria malang fe awa ia manong to finga le fa I lo Yesu ele o ia la o lan tamo Yesu e foi lá mau I le image o ale di Guadalupe so o kokongura ni e kokongura fa sa fogra this is the new one se vo ai le manga ku I fa mele ko ave fe mele ave mo ku pe ka so that image le ke si le ko kokongura fa sa le mai ole original original image la le ya le ke pasi ka pasi ngai mo kwali ile kare ku mai ya ka ma ya e fai longa ko lusi fa yo image le divine mercy ma le ku po do me ele Joseph nga ele ya kare le ya Joseph o Maria divine mercy il faut pas ora le pe ululi mai ya ka kalmo umai na nga ma le angelo lale ma me ping se po pa ka se po pi ale masinga but it's a black moon it's a black moon ala ka kalmo pi pe si na le me mga o fai me power presentation PowerPoint maka yak e kasi yak e afeu that's the meaning of yak one picture one photo
equals 1,000 words. Nui kire kau wha mkala. Malawan maka makaya kaya. Kame kasir le ia. Okay. Ia kokong. Ia kokong ula le ori si fatsaku ai. Okay. Ia ekuai le wa ia kuasopi. Kuai. So le ate wa ia aululo maa. Oh, really? Ia pun tak ua paket. O le aka kasi hafe upe makala. Ia vai kamo diuen ta. Ya, wan dia ko le. Pada ko ngala au le luku ai fo me ko cactus. Ne pe ala la au la le fa ngai. Ne nga fa ngai tinao le tunu dia. Ia ave ko ngale ke lo plan process pe ave sasa pe ave fa vai fa palang. Ia mai ave sere yo le. E pe fa ngol popo. Nga we sale o le me vonga le falafi nga e me nga le avo pislapis ya mai lo me nga stretch nga kakaulingi kai fa penga la fengo la le ya we se ma ke lo me mai la me la su e lo la ia la le nga fa nga lo kamale ka o tilma e alo mai ia pen ka nga la au fo mata e fo la ko ara ko ya ko ya Maria le o ye ya ko paint le ka le ko Maria ya o nga foi o Maria ai ka kia o ia foi nga le ko kusala le tala le alu lo mafala le a wanti eko e alwe ai Maria ai ko fa lo ku ya wanti eko o lo so ka lo la ma ya lo ancora nga Juan Bernardino, ya le alu o mele ya Maria, ai alu si alu nga la kwai, e vai sionga angkoko sang lo nga lo fa sionga. Ya kwala ia asia ya Bernardino ma kana mo ya ya umalo macia si ya alu lo la ya ela kula Maria, amo kwa me. Pensa ya. Iwa kari. Oh le ya karo afore e kafka ya ngawa. Ya la e pepe los que maro mai ya ora ko so ancora le ma ia e singa o ia ora ko pe sime mo mi como e mai lo ku ka filo. Ya ava mai pe aka lo mo ku mai. Nga sa o lo mo ngui. Ala fa fo mai. Pa foi mai o lai ko malo si fulu ma fiwa ali am la manguia ko inga ko por ya vai finga Maria ko fo ina le ko foi vai no nga ya pero ko ya le mulia za le fa wa le melia le mission no kamale ya le ku le Maria le po so le singa me ka wo ngale le kusa fo ila later on fa makala i Bernardino i ronga langa nephew le o le yo wantieko vai le me ko sa fa Maria sa wa sia si mai kala ngo mai ya ma o fa lo ko pi muro ka lo ko ngale ai fa ma lo nga Maria le yo le ya Maria me ngale lo pa ma la aka Maria ya ku le test lo mo ko ya lo fa nga me nga le sa we I fo da ka io ya lo fa ma le sta fa ko fa lango ya Maria ya ku sala le ka ua ngao ka male wantieko ave ya ka le ko fo langa mai sa wa le mele le asore pa ia ko ale ka tuma le ya palasi mai la lo fo alosa ya ava ku le ko mai ya ko Maria o ya ava mai la le kala o fo alosa ki lo kuliaka pe ngale la ka ki mai le fo alosa I lungo le le akala Maria akan ke Elizabeth la ko mo la finga le me
So miraculous image le Maria. Le apo le. Ko ko dia isi whaaringa Maria. Whaari mea I lungo le la aponga le kamuki Fatima. Se kamare pinga kusi se sila ka. Whakausi onga o si ombanga leo. Ya, se sila kula le ka. Ya ke ba ku mumule ka milo ako ng statue ng image. Ya, kusole lala. Ole lala, may ku Maria lumo le la. Longo binga. E ke le aku Maria ngalola. E pungi kiela ya Maria. Ya le la ke va ya la pi klo le la ya ka fa. Ya le nga sama isi o la ko yesu la mole because theologians, scripture scholars, ya makaka fo io o scientists. Ya na ke nga lu le image le Maria. Ya wa ave test fa fie ye. Paso ya o scientists. E va fenga kupume. Ele kai ngama fez assim, cozinha ka va pe. Jem fa. No, it's divine. Io. Enga fola mai ya le aka. Tapi kau ko ele ang fo lo so. Al vai ku pi le protrude ma ko le fo ala sa. Ai ka ngo ku. Play na le ye makauki. Ole akalea pa ke lema. Ele kere se mama la ma ko misi ya. Misi ka ko kulang. Ele kere se mama la ma nga pa war me ala fa long o kal. O le of ko rupe. Se upura ile mai kau o mera si mi o ide. Ya ko mali. The whole image ka ke va ili fua rosa la mo le ke we longa ya le angelu le mele le masinga it's like moon yeah na moon pai pa ya pise fa ile masing but why is it black la mela ngululi ya ke o ye ka sa I ama ye ka ke maka ku ma ko fio le fa dinga le a Maria wa venga no va ben yes ole si ku o ka nganga ka de o Juan Diego ka le ka wo iya ka makiva ka pa fa ko aya o fa di mar wa ka o Juan Diego ka o fa dinga le ka o le messenger o yo le ave fi au le o a Maria ni ku le mar sa va le fa o le po ya la ka mo ya so scam al ku le mare po ku le mare po ya e maru uru e maru ko e lungo le io ko afecta very simple ya pelanga kan ngombe almuta humility simple o le life o ni ka fa ali Maria mai o se fa o motato a fa yo ga vo le fa mo lunga fa sausi kai ya fa ali se Maria mo ya o ka kai I lo Maria me fa nga o fi no tanga to pa I ko ka era o ngale doctor Maula e o fi Maria ko sa ko poi como va mo yes e de ko eu fi se me como va mo ya mas ka kai foi mai na ko pam kalanga ko ngai ko mai ko Maria ko ngai pi fa nga Maria o ko fa nga fa pe nga Maria pe ko mai Maria ko I fa nga angala nga ma me ro nga pe Maria e fi Maria lo pelo nga so humility ya ele nga o fa ali ka Fatima kamiki simple children stasi vo tu ka pe lo o fe ren fa nga weso e ma o Yesu ai o ia
Nga sa mo Yesu ele o fa ma o nga lo mo la Em venga fio ma Yesu ya ve ka ke ma lunga no ele o fie Yesu na o tumu ka ko ma lunga a o lo la ya o ke ele va mo fio ma ele ore ke mire o mo ko ya alors si la pra ya ka fa me ole this is the closest rendition ole o fo lingo o fo wantieko e fo linga fo lingo como ko ave a ko no ka ko ngai e na pa ia para mata mo fi e pe ngai ka o afe o po fa makalai kasi ale aka ia e afe o pula pa makakala mai atata e lewo sal mo le po e o kasi le komba le o langi ke lo ngai vai kwa ia se vai la fo la mai e ma fo ko ingo i fo yo wanti ko ingo fo lo sa me ko ngolanka ui ayo apia me mari kama i fa ilonga nga manga o ia ko inga le e ave le po ia ma ki ngoa ci ele ia ro nga le ma se fa mo lunga ia kama ale la ku ala fa mai mal ia la ku so ku lunga ka me ia fora o me sa ro le ke ro e moli o le lila ia la e lo ai el me ma la fa ala ro ma kanga fora au le ngakala lo ai fora au ko se ku so sangi le Maria le akale o apia mai Maria ia o sangi ora olha eu sangi o sa wa sangi me le lu ko ai ka kunki lu ko sala mo re po ok ya o mangale ko inga o Francis e sa lui o an ko sisi le o Mexico le mele me lo ka fialo ai o fialo o le shrine there a mirroring shrine e fa o Sofia for kama kai fa Sofia for nga kai honga le e fia haru ko e fa fia iloha ko akidi iloha akidi yang iba venga ma me umare e fa ringa ia fa Sofia ile mo na wanga ile wa or kele yo kama kale le oi mo fonga ni le oi mo fonga ni oi e asi mo kakalo ai fia mo fa mo yo fa mo nga pisi pe a o me ia pe a o lan ya si me a o loi me e fa ringa nge ma ya mo pa ia mai e ko ava kua ya si me kalau buka iko kalau fa ole fa ala kele ka po ia fa ringa le Maria ko rupi naka ke o am ko fa ia le ring fa makala di ia ka fa ka ule kalau Maria ngo fai doa ia pule ke lele know for sure my dearest youngest son I am the perfect ever holy Virgin Mary, mother of the great God of truth. Lah si me mo me o mari o yo tina o le tua matatia o le moni la ia e mai le ola ia kako the Lord of the sky mai ko ia mele nei le fia mari ka o le si manga o the earth o the sky o the water
Nea uma maunga. So ta inga le langi mane. Iyo. Le lalurang. Aya. Apa koe desi a au I ale. Ale mau desi. E fai doa mai ai. Ele bu ese inga. Ole image la ngale la. Taka opera e ka kikiro le theological side ole image. E ole si la re. Fa makara. So Maria mai Yesu le I image na e carry Maria Yesu. Ai ono ka mi pa. Ya, aya. Ai pion fala ulo ho ile mai mo le tato pulanga me si le tato tu ke le yo fa ringa le ke le yo le mere a nga I por kala me tato o lo fa tu tuang katolik e winga le fa ringa le ko ru ala fa pion tala tu le fiume Patele Ioane Ono ina ia mala mai I vai ngata o le ile The image. Le image le. Yang ai eling ole akale ku me. Lo ko ale. Ala to e mo le si so ta ingol tatu ko klame. Ila so lua le vai so asa. O temne fa after kile ro fiong Patele. Ya mata America ko klame le fa linga le ko ra rupe. A ye se fa po ponga. Ile vai so asa. Ele kai nga umole. Iya. E mo gi me se pawa. E swa dinga el me yo. Pe Yes. Pa e. Come have a look. They fa pe mai te Hey upwa. E mo gi. Ya wah, ada apa kau? Ada apa itu Maria kau? Ada fa kai mai lum ko fa do. Olha de Maria kau fira ele solo. Yo so asam. Ya ai. O tato ko kala me lo long ina le mtanga venga o so ifo ma lo ina fa tai fo so ifo le mtanga venga. Ya mo le long ina o tato ko kala. O po kala me fa wa e winga il tato tina po io Maria e fa tele la fiong Patele ya o ku la fiong ai fa mai il tato po kala si ta tato fa mai ne proclame il talo ya tato to fo ya tina po io Maria ya e manatu o il tapo sili le ana lofa talo na moe te ua me tia se tasi o ina lato su pa ya tu oi Fatungatu la pui mai mala so mai o le meleo tsawe fo ya o mane loto malosi pa lango ya te o ta po lo mato tina o a mil tangata salo suatu yo au te no fom ai o yo luma au ne ete mai o taltalonga o el tina o le tua ia elo mai e fa fonga mai amen Maria tina le Ekalesia ta si mato su faiatu ya te oi Maria Immaculata su fanga tato puleanga ta si mato su faiatu ya te oi Maria Our Lady of Guadalupe ta si mato su faiatu ya te oi Yesua fotama ne alo ne ngan ia mene Via sto e ngora le fiafi fa soi foia Fo samo